Mwene kivila wanzama ya kunengane utao kwa aimi Masaku na yingi mwene kivila wa mawana nyuma uimile mbetani ya Lower Eastern Lawrence Matolo ni wamenda aimi kwithu wa mayati ya utao ulamane waninzama na atalamu angima uimi vindane yekuna wali ukuwa nzebe na uimi wende na ukwata ukuno. Matolo yingi ni wenda silikali ya county na mbunge ya Masaku ikalate kuseuvia walanio wanima ite ya kutumia ndawa na kusovya mawithuluko kana agroecology policy ni kana kuikithia kila musi ni wethe wana leu museo na wakuyana. Robert ainena maofisini mane mama silikali ya kaunti ya Masaku Matolo ni waweta kana kwina isio sikalete muno itakwatambua nesa na vena vata wa aimi kukumbatilia mautuika alamu okite matonya kutethesia aimi kukwata liu ona kwina mbua nini pasisia nesa ithita ku Masaku kuisi musi la kuona mbua mwa kana mwako suna biti kwenda tambua ili kute mbua ya meta na kunzia si ukite sianema pe mwezi dhito je somethia ni Biovision Africa Trust itawa double dark bed pala we ma ko nyuma banga futi omwe na isi wakabawa atia we simba payukila mesa we ya mabali na mabali azu we kana mbolea ya kama kana peli na itongela mabanga we meti bayolo yu wapanda lewe mbepa onambua we nini we na mwekeo wa kana noketha ingi Matolo ni wenda aimi kutumia ndawa ile itena udhuo kwa mawithuluko kana nyamu ila ingi kwenzi ingi ila sia utumia ndawa sia medudu ila tisi ya chemical na iko ananga mawithuluko yikuwa nzuki na ikuwa medudu ila itutethea siku pollination ya mimea jitu kana tukwatembeo kwa huko kuna nzenzo siende na usogwe nando ma Vision Africa Trust tuwekwatia mwemi wekala witune Mutongo TV special kitundi kila cha uimi mukuona siendo isu shonde siva upama. Matolo anena kiti na wakukomana na memba manzama ya kumia utao kwa aimi na ene yandangi kunena nisia matambia la mosetwe ni nzama vala ingi Matolo wakulia silikali ya kaunti ya Masaku yose itambia ya kusuvya walanio wanima wakusuvya mwithuluko kana agroecology. Tuna meeting yomonde pa Masaku kwa Department ya Agriculture tutokewe na nikuma ndesianza palato maile asiendo tuika maende kujalaza kwata kayingi meba amamete kwa makundi ma research takala rokatomani ila ma research mona mbonzeo kana makauma kwa andumeta wa Agricultural Technology Development Center o yobauka tumani yula twakwata maondola masio mena andwasu tuosa tuka kila kitu wakisungu packaging kana tukatungia mia tukasovia ubo utonya ubikia mwemi kwa laisi netukwata o challenge kana ukukeba na wumu kwa aimi kukosa maondola memokite na nengi ni asia kila kitu kwenda datikeno ni agroecology policy ni asia Makueni County mena yo na ila national tutona ila agroecology policy ila tutona kuoso vume tuka adopt lakini ni kwenda kutethewa ni political class ma county ya Masaku ni kana itwawe county assembly ibe tutukithie kutukulia ma MCA maitu kwa ndaya undusu woka mawose na bina mawose na kithito Masaku twethe na agroecology policy twesilabu wetu isa kwata food security na lulawiti ala ende toelika kuta. Robert Mutuko, Mutongo TV.